Sarkar kelapin benar ya ke public hearing jaga Shri Simen ke balong menda kesing ke arpu arterik ha ulum serman na kaliang kipat ba nang kersyan pat kiba persya ya ke Shri Simen kinapoi ha kate ke jaka na kata kadaw bajur ke huri hura ha kate ke jaka kabla tau de ke pendal ke public hearing ke lapulom no. Nakadaw ka jigong pamilya burong. Ngayon cancel no iya kani public hearing. Maintain peace and peace. Please maintain the peace and tranquility in the region. Burung ya kan. Ya kan keras mai burung. Yang penting ya kan. Lagi bedan aku lagi bedan burung. Semalam. As of today, sir, the public hearing is called off until next hearing.